phone wa empepi no bora TikTok and some ekoso ebo TikTok me so be like attention TV me so wa san subscribe mami wati me so wa san like wati me so wa na san bell no so send your benya notification bia ekoso ebo attention TV lady bi edwi no ho ebo TikTok ni din de enya meto dwa kwintwa maburuburu ma na me de ni din abetu dwa wo bon ho asafo hen na akọ no comment section ase dia adapetwam promo ene side chick eye yi na opese wote no wo mo opese adwan ni so de se do so po adapa no na doso sister ya twe camera besi no so yi nanim so wonu obi kunu atwen pra good 14 years ampa na twe no wo maami a wotifi a wo se fra wo se wo ye wife we unnim ne da mami a wotifi a ye fra so wo ye wife wo hia na wonnim ne da wonu ukunu awo 14 onu ukunu atena 14 years wa wo tsu ama no lady ni so wo hwe onu a ope easy life it is a say papa ne yire ka banku ton wo James Star kwan ho baby ne yire brani anu odin sister ni so no ope soft life nti enti no wakofa a yes obi a owo jire na wonu ne bobra na wa wo check body ni se wo hwe body na body we efata hard work ana enti na wa choose a yes soft life ti wa fo bi kunu ene ne twempra na emu odin mesa so do comment be ba na asem we de anu odin pa sister ni e wa ye wo promote a yes side check fu ana so otu omofo ana say wo ye de den cry sister yi e pa che na emu odin eni ada pa de emu odin ma yen ko hwe ne mra ye ba ye beto aso mini obi kuna atwempena 14 good years na yen pon say da ohun meda onim se ni kunu twempena meni no wombatu on say da na me de munya ho kunu twempena just leave the man alone for a nation. Sit down, correct yourself mame oni obi kunu atwempena na me sha onto nkwanem oma wa hodin na de bia no mfa ni nachi enye easy adwuma on its own wonni mu nyansa wontimi ni obi ekunu entwempena wadwe mu ndo a wondwin kwachira wadwontumi ni obi kunu twempena because adwuma ni so no betena so be calculate how o be ya ne yire nche no ne yire nkoma ni problem o be apply it skill adwuma on its own nyame nshira yen enko fast small boy mo family azugu media agoro menya ho ode mazuguru media agoro ma me hwe wana small boy wana young guy osama be media side hani abe get out oyo bawarefo ukuna ko fast side check instead of you say obet nase a check on asha de kunse ukuna kwa bonten ukuna da wakofa ni fun obeseche so ahun wo jidan wo fun no so wo jidan adekona ohwehwe na wo fun no so wo behun so go and sleep mame koda let us breathe o your phone say akoyi number abema warning wonim yemu biye ye good o side checks no yemu biye ye good yemu bi say we ya sa ye be patch o ye the respect be ma because one na be ma ne bre ba mi students na ebi mu mbu o mo ho sa o ebi mu mbu o de be ma back to back the opposite one no beti me jina ha mi ni obi kuna atwempena 14 good years and intina yesi me presido na yen pon say da ohun meda onim se ni kunu twempena me ni no wombatu on say da na me de munya ho kunu twempena just leave the man alone for a nation. Sit down, correct yourself mame naja phone no so what you are looking for is there. Start check you people come here. Nowadays people are doing too much. You are behaving anyhow. Also, go friend midnight I think.
Uko friend anadwo ayeden. Wama wate ase say your 6 and friend no. You are doing too much. Na me ka mo say side chicks meeting ebeba so next asem de ano odin. Ebi kura say ne awoka no enhye dan ye serious sa ebi ono so ne trend anase ono so be bi opese wode ne way fa no ebi a enye serious enye no kre. Sa so na ebi say eye no kre. Ebi say wo pese side chick school eno so nkrofo say enye no kre. Me say odo comment beba ano odin makra.